Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Знаеме od biblijskата историја на Новиот Завет, како Христос беше распнат на крстот, како на крстот го убија Христа Господа. И како токму затоа што несмртниот живот висеше на крстот и ја победи смртта, така што ги отвори вечните есхатолошките перспективи на живот. Но никој од нас не знаеше што се случуваше со самиот крст откако Христос воскрес. Денешниот празник ни го дава токму тој одговор. Што се случуваше со светиот чесен и животворен крст Господе отпосле воскресението Христа. Се до настанот што денес се празнува, од распетието до него помина нешто повеќе од 3 века. Во 4. век светата царица Елена, мајката на големиот христијански император Константин, ги посети светите палестински простори со намера да им се поклони на сите места кои што чувани и како топоними ја оживотворуваа свештената историја на црквата врзана за богочовечката личност Христова и нејзиното историско присуство среде луѓето во овој свет. Така светата царица Елена пристигна и во Ерусалим и ги посетуваше сите свети места, решена на секое од светото место да согради велелепни христијански храми. И тоа го направи и се што таа согради и денеска постои на тие простори за да го слави светото име на воскреснатиот Христос Бог. Но кога дојде во Ерусалим, таа покажа интерес токму за крстот на кој што е распнат Христос. После 3 векови за крстот, речиси, ниеден од граѓаните на Ерусалим не знаеше ништо да каже. Освен еден старец, евреин по име Јуда, кој што се разбира од еврејски причини, не сакаше да ја открие тајната за крстот Христо. Но светата царица Елена со употреба на сите благословени методи успеа да ја чуе главната информација. На кое место е закопан крстот Христо? На местото каде што био закопан чесниот и животворен крст Господен, бил сограден голем храм на Божицата Венера. А околу
okolo, celý tu prostor byl obrazná sobosilo. Iako za sve to vreme toku na to mesto se sobiralo gradsko to đubrište. Se razbira дека za ta ideja stoji sama ta demonska, pekovna ideja da se poniži dokraj spasitelot na svijetu. Svetata carica Elena zapovedala vednaš hramotna Venera da se dekonstruira, da se razgradi. I počnale so kopanje vodolabina i kopajki taka pronašle 3 krstove, gi pronašle 3 te krstovi. Krst od Hristov i krstovite na 20 razbojnici od desnata i levata strana njegova raspnati. No nikoj ne znajo da go razpoznaje krst od Hristov. Zajedno so svetata carica Elena bil i sveti od patrijarh Jerusalimski Makarij, koji što v momentu, od koga se dumale, koji od krstovite Hristov zabeležal pogrebna povorka. Koga stignale do krstovite, gi zamolil da zaprati. I potom zapovedal, sekoj od krstovite da se polaga vrstelo to na mrtvija. Koga go stavile krst od Hristov, mrtovec od oživel. Ho isti od toj den, jedna teško bolna žena, pri prvi od dopir so usnite svoji do krst od Hristov, našla celostno izlekuvanje od teškite bolesti na koje što im robuvala so godini na nas. Potom sveti od patrijarh Jerusalimski Makarij go zel krstot i go podignao, onaka kako što nije deniska, na kraju od utrenja ta bogoslužba go podignahme. Vo slava Gospodnja i za da bide viden i počesten od si od prisuten narod Jerusalimski. Svetata carica Elena zapovedala krst od Hristov da bide obtočen vo srebren kovčeg i taka položen vo sveti od hrama. To se slučilo vo 4. vek. A vo 7. vek jedan iranski car, persijski car, Hozro, go osvojil Jerusalim i go zaplenil krst od Gospoden kako vojen trofej. I se razbira go iznesol od svešteni od grada Jerusalim vo njegovo to, po prestolninata na njegovo to carstvo. Tamo svešteната istorija veli дека светиот чесен и животворен крст бил чуван 14 години. А потоа во Византија и со Византија владеел еден извонредно способен императорот Иракли, кој што ја освоил Персија и му го вратил крстот на свештениот град Ерусалим. Во чинот на враќање на крстот се случило исто така едно извонредно чудо. Царот Иракли, облечен
vo carski rúva, so site imperatorský insignii na sebe, lično go nosel krstot i go vnesúval vo gradu. No pokiaľ se približoval do chrámu na svetoto Hristovo oskresenie, to nemôžel oveľké da odi njegovite noze zapre. Angel Gospoden ne mu daval da продолжи. Един od prisutните svešteni sveti lica vo ta čudesna litija za vraćanje na krstotvo Jerusalim videl дека Angel Gospoden ne mu dava na imperatora da vleze vo hramot, a príčina za to bilo raskošno to rúvovo, ko što to je bio oblečen. Sveti arhijerej Jerusalimski ukažal na to i go zamolio imperator Irakli da se obleče skromno, kako site građani na toj grad. Imperatorot, ko što ja go svil arbetot svoj pred Hrista Gospod, pokažal poslušnost, se oblekovo najskromni rúva i bos, noseći go krstot vlegovo svetio chrám Jerusalimský. Bratia i sestry, mnogu te poklonički patuvanja nizvekovite bile inspirirani od potrebata da se poklonime na mjesto to kada što Hristos beše raspnat, ubijen, pogreben i voskresnat, ama i da go celivame krstot na ko što Gospod ja izvojuva pobedata nad smrti. I pri tije čudesni patuvanja od Balkanov do Jerusalim pod najtežki možni okolnosti, naši te predci i poklonici na Sveti grad bile nagraduvani so malički čestički od Svetijot česen i životvoren krst. I denjeska ima semistva na vistina mnogo retki, ko što toj golem dar na svojite predci go čuvat so ljubov. Osobeno vo našite manastiri i crkvi. No to što se sučuvalo vo naša Makedonija, se sučuvalo pa vsjudu, vo celi od hristijanski svet. I denjeska, tije malečki čestički, na česni od tih životvoren krst stanovat pričina za nebrojeni isceluvanja. I ne samo isceluvanja na dušate i na teloto, tuku i za treznenje i vraćanje volonoto na Svetata crkva Hristova, otkako Hristos raspnatio, ke go razvije darot na rasuduvanje i razlikuvanje na duhoviti vrednostite vo svetu. Mnozi na luge, do togaž prelesteni i zabegani, mu se vraćat na Hrista Gospoda, so seta ljubov svoja, so seta duša svoja, so seto srce svoje i so siot svoj. Amin. Za mnogo godinu.